Pozdrav svima i dobrodošli u novi podcast Centra Zlata. Ovaj put nam je u goste došao istaknuti ekonomski analitičar, gospodin Neven Vidaković. Dobrodošli. Pa evo, za početak odmah možda da krenemo sa nečim o vama. Za vas kažu, ili sami za sebe možda čak kažete, da ste posljednji od nezavisnih analitičara, pretpostavljam, u Hrvatskoj. Kako to da ste vi posljednji od nezavisnih? Pa imaju primarno dvije stvari. Prva stvar je da je bila u hrvatskoj ekonomiji i ekonomskoj znanosti je bilo nekoliko struja ekonomske misli, razmišljanja šta bi Hrvatska trebala raditi, kako bi hrvatska ekonomija trebala izgledati. I ova nekakva struja koju ja pripadam je jednostavno ostarela i umrla. I ja sam ostao posljednji od tih ljudi koji su željeli nekakvu drugačiju strukturu ekonomije. Ova struktura, skupina ekonomista koja je željela ovakvu strukturu, oni su, da tako kažem, pobjedili. Danas se nalaze na ekstremno istaknutim funkcijama i upravljaju i kreiraju ekonomiju u ovakvu strukturu kako imamo. Oni su primarno vezani oko neke udruge koja se zove Ekonomija moderna i čisto fore radi, članstvo te udruge vam je, na primjer, guverner HNB-a, zamjenica guvernera HNB-a, Vujčić i Švaljek, član ovoga savjeta HNB-a, Lang, Velimir Šonje. Znači, to je ta nekakva skupina ljudi koja je kreirala ovakvu ekonomiju svojim politikama. Ova moja struktura, kao što sam rekao, su neki stari ekonomisti koji su jednostavno ili ostarili ili umrli. Druga stvar je ta cijela fora, što ja nazivam ekonomiste klonovima. Recimo, vi imate apsolutno nekritičko, čak i nerazumno razmišljanje u javnim nastupima. Znači, kad se uvodio euro, deseci ljudi su govorili euro će donijeti niže kamatne stope. Što je apsolutno bilo u tom trenutku nemoguće. Ako pogledate ekonomske podatke, vidjet ćete da u godini kad je uveden euro u biltenu HNB-a, sve kamatne stope prema hrvatskim građanima i poduzećima su narasle. Znači, tu govorimo o tim, kako ih ja nazivam, klonovima. Znači, posljednji, jer sam jedino ja ostao, a nezavisni zato što mogu javno izrečem kritičko razmišljanje. Znači, nije problem da li sam ja u pravu ili sam i u krivu, ali nemam stav da 20 ljudi ponavlja nešto bez razuma što je na temelju osnovne ekonomske znanosti bilo krivo. Jer ne možete imati trenutak da se diže kamatna stopa, a mi pričamo da će nama kamatne stope pasti. Dobro, spomenuli ste baš HNB, znamo, uveli smo euro nedavno. Koja je sad točno uloga HNB-a za hrvatsko gospodarstvo? Imaju li oni nekakvu nezavisnost ili sve mora ići kroz Frankfurt, kroz Europsku središnju banku? I možda se možemo, s obzirom da je podcast Centra Zlata, i dotaknuti HNB-ove prodaje zlata prije 20 godina, da bi ga nedavno opet nabavili po napucima iz Frankfurta. Što HNB sada radi za hrvatske građane? HNB radi dvije stvari koje je radio oduvijek. Ljudi misle da je centralna banka radi samo monetarnu politiku. To načelno nije točno. Osim monetarne politike, u velikoj većini država centralna banka radi dvije druge stvari. A to je prvo platni promet. Znači, ovo kad vi nekom nešto platite, to vam ide kroz HNB. Znači, osim ako nije unutar banke plaćanje s jednog računa na drugi račun banke, ako vi plaćate iz ZABE u Erste ili iz HPB-a u PBZ, te sve nalozi za plaćanja se slijevaju u HNB koji to procesira i onda šalje van. Znači, to je platni promet. Treća stvar je regulativa banaka, jer banke imaju ogromne regulatorne zahtjeve, oduvijek su imali izvještavanja. Unutar toga vam recimo ide, ljudi to ne znaju, vi ne možete postati član uprave banke. Zato morate dobiti odobrenje HNB-a. Znači, ove druge dvije uloge, kontrola banaka i platni promet, su ostale tu gdje je. Što se tiče monetarne politike, ona se u smislu kamatne stope i nekakvog općeg smjera dirigira iz Frankfurta, ali sami transakcijski mehanizmi su unutar HNB-a. Plus, postoje mnoge druge mogućnosti koje HNB može koristiti, ali ih odbija ne koristiti. Recimo sad, da sam sebi ispravim, ovo što su recimo uveli ograničenje kredita, to je recimo jedna od tih mjera koju HNB može koristiti. Što se tiče zlata,
Meni je taj potez bio u najmanju ruku neshvatljiv. Ja se sjećam kad se to dogodilo, znači Rohatinski dolazi na mjesto guvernera, ekonomija je u recesiji bez ikakvog razloga, jer centralna banka ima svoju imovinu, ima svoje prihode. Jednostavno prodaje zlato, ne razumijem razlog zašto. Kupnja zlata, koja je nastala povodom uvođenja u euro, je rezultirala upravo stavom Europske centralne banke da novac je izdan na temelju državnih obveznica, ali je da taj novac je bolji i kvalitetniji ako je djelomično utemeljen i na zlatu. Znači, to je nešto kako bi se centralna banka trebala ponašati. Vidimo da u zadnjih par godina od rata u Ukrajini mnoge centralne banke kupuju zlato upravo da bi poslale poruku svojim korisnicima novca, državljanima, da je njihov novac stabilan i da se može koristiti i upotrebljavati. Jel mislite onda da možda postoji nekakva potreba za dodatnom nabavkom zlata od strane HNB-a, jer ova zadnja nabavka zapravo HNB ima puno manje zlata nego što ga imao prije 20 godina? Da, apsolutno. Znači ne samo to, nego ljudi kod nas u Europi se često priča o zlatnom standardu. Ljudi zaboravljaju da recimo Kina je imala srebreni standard. Do kada to? Unutar svoje povijesti srebro se u Kini redovito koristilo. Recimo transakcija sa Britanskim carstvom i razdoblje opijumskih ratova u 19. stoljeću nije bila u zlatu, nego je bila u srebru. Kinezi su sve mjerili u srebru. Znači, kupnja plemenitih metala, gdje ne trebamo isključiti recimo i platinu, isto također treba biti unutar bilance centralne banke. Jer ti metali, koliko god se može pričati o tome da je Bitcoin novo zlato, to vam je otprilike isto koji ona, kako se zove, Il Kerry, seksi grad, kad kaže 40. su nove 30. Ne, 30. su 30. 40. su 40. Tako i ovo. Bitcoin je digitalna imovina, ali nikad neće biti ni novo ni staro zlato. Samo je jedno zlato, ko što je samo jedno srebro i jedna platina. I jedan Bitcoin. Znači, onda znamo, često kritičari zlata znaju reći da je zastarjela imovina. Ali to nikako onda ne ide u skladu s tim velikim nabavkama strane središnjih banaka. Oni očito vide i zlato u budućnosti. Neki idu toliko daleko da zazivaju novi zlatni standard. Je li to uopće realno i poželjno ili možda bi donijele više negativnih nego pozitivnih stvari? Paradoksalno odgovor na to pitanje ne leži u financijama, nego leži u tekstilnoj industriji. Yves Saint Laurent je rekao, moda je prolazna, ali je stil vječan. I tajna uspješnog muškog oblačenja je da uzmeš recimo svoja odijela, svoje kravate, svoje košulje, staviš ih u ormar, otvoriš za 15 godina, pod pretpostavkom da ih možeš obući, i da budeš još uvijek zadovoljan da želiš sva ta odijela nositi. Ista stvar je i ovdje. Zlato ne postoji od zadnjih 50 godina. Zlato postoji zadnjih 10.000 godina. Nije slučajno da se zlato toliko koristi, ništa ga ne može zamijeniti, ne postoji zastarjelost zlata. Znači, to su frazeologije nečeg što je moderno. I sad ovi koji vjeruju, što je i u redu, i žele promovirati digitalnu imovinu, kažu ne, zlato je zastarjelo. Nije. Što se tiče zlatnog standarda, još je i Keynes pisao u 30-ima, i to se pokazalo u 70-ima točno, da zlatni standard kao zlatni standard je u stvari okov na moderni razvoj ekonomije. Mi, da bi imali ekonomski rast po glavi stanovnika, da svi budemo bogatiji, moramo imati tehnološki napredak. Da bi imali tehnološki napredak, moramo imati nesavršenosti unutar ekonomije. Ako imamo nesavršenosti unutar ekonomije, moramo imati promjene cijena i moramo imati fleksibilnost količine novca u ekonomiji. Znači, centralna banka ne zna koliko novca treba ekonomiji, nego nastoji procijeniti kroz nekakve modele. Upravo zato, ako vi fiksirate novac sa zlatom, vi ćete u stvari ugušiti ekonomiju. I to se dogodilo u Velikoj depresiji u Americi i to je bio problem u Velikoj Britaniji 20-ih. One sekunde kad se riješite zlatnog standarda, znači fiksno $1 x grama zlata, vi omogućavate promjenu novca u ekonomiji i omogućavate ekonomiji da prodiše
kada joj to treba. Mi smo imali kvazi zlatni standard, fiksni tečaj, pa nas je to dovelo da smo imali 6 godina pad BDP-a i ogromnu nelikvidnost, zato što nismo mogli povećati količinu novca da bi bio fiksni tečaj. To se moglo napraviti, ali to je jedna druga priča. Znači, vi ne možete imati zlatni standard, to u modernoj ekonomiji je besmisleno, ali ne želite ne imati zlato. Znači, morate imati zlato da biste imali kredibilitet valute. Kada je uveden euro? Primarni razlog zašto je kupljeno zlato i upravo zato. Jer je stav bio, ovo je nova valuta, ovo nikad nije napravljeno, da bi svijet, ljudi, potrošači vjerovali našoj valuti, mi ne možemo imati nematerijalnu imovinu. Državne obveznice, moramo imati zlato. To je to. Znači, centralna banka bi trebala, mora imati zlato, ali ne može imati, s obzirom na današnji moderni svijet, financija zlatni standard. Jasno. Spomenuli ste da ukidanje zlatnog standarda je dovelo do te povećane fleksibilnosti središnjih banaka. No, je li možda ta fleksibilnost otišla preddaleko u zadnjih 10-15 godina? Prvo odgovorom na onu veliku recesiju 2008. sa prvim tim kvantitativnim popuštanjem, pa onda i nakon korona krize. Znamo da se značajno povećala količina novca u optjecaju u SAD-u primarno. Je li možda otišlo to sve predaleko baš zbog toga što nije postojala ta kočnica u obliku zlata? Odgovor na to skraćeno da. Odgovor vam je otprilike ovako sljedeći. Vi ste oduvijek imali monetarnu financijsku ekonomiju i realnu ekonomiju. Realna ekonomija je ovo sve što mi radimo, od proizvodnje poljoprivrede, ovih stolica do nekih odvjetničkih usluga. Monetarna ekonomija bi bilo bankarstvo koje ne služi za investicije, trgovina na burzi, nekakve špekulacije. I bilo je pojedinih izleta kad bi stvari se otele kontroli, najpoznatije, na primjer, tulipanska groznica. U 70-ima vam kreću ono što se zove financijske inovacije. I vi u stvari imate razdvajanje te monetarne i financijske ekonomije. I financijska ekonomija sve više i više dobiva na značaju. Kako je jedan lik rekao, tipa ja sam bio trader obveznicama u 70-ima i tipa radio sam 2 posla. Jedan u investicijskoj banci, jedan poslije investicijske banke da bi preživio. A onda sam 10 godina kasnije zarađivao milijone trgujući hipotekarnim obveznicama. 90-ih monetarna ekonomija se potpuno odvaja od realne i postaje sama sebi svrha. I to je ono što vidimo danas. Znači, niko ne priča o zaposlenosti, nezaposlenosti. Pogledajte Amerikance. Samo gdje je burza i da li burza raste. Svi čekaju sastanke Feda i objave njihove. Znači, stvari postaju same sebi svrha. I vi u stvari imate da rast burze, valuacije burze, imaju sve manje i manje u sebi ekonomske fundamente. I to je taj problem. I taj problem su, recimo, Kinezi uočili kada su, ja mislim, 18. da sad ne gledam točno podatke, jednostavno kolapsirali vlastitu burzu. Zato što su rekli mi ne možemo imati fetišizaciju burze. Istovremeno, kad recimo čitate, to niko ne radi valjda osim nas par čudaka, kad čitate izvještaje centralne banke, vi dobijete potpuno drugačiji osjećaj. Znači, recimo, Europska centralna banka kaže da li inflacija 2%, baš nas briga za sve ostalo. Christine Lagarde je recimo jednom rekla, nema veze što ćemo mi izazvati recesiju. Pitaju da je inflacija 2%. To je besmisleno. Koja ti je svrha spustiti inflaciju sa 3 na 2% i izgubiti 5 milijuna radnih mjesta? Kakva je to ekonomska politika? S druge strane, kad čitate kinesku centralnu banku, onda je recimo, jednom sam pročitao, bila je predivna rečenica, centralna banka će nastaviti provoditi monetarnu politiku kako bi poduprla realnu ekonomiju. Znači, mi smo došli do toga da se Europska centralna banka odvojila od realne ekonomije. A kamoli gdje je onda nekakva burza, gdje recimo u Njemačkoj imate 2 godine pad BDP-a i njemačka burza raste. To je protivno svim knjigama, logici, normalnom investicijskom ponašanju. I taj problem je u stvari najveći problem zapadnih ekonomija, jer najveća slabost im leži u fetišizaciji financijske imovine, koja između ostalog ide u tom smjeru da neko kaže Bitcoin je novo zlato. Da, takozvana financijalizacija. Jel? Tako je. Spomenuli ste ovaj pad BDP-a u Njemačkoj, odnosno tu neku stagnaciju, uvijek je negdje oko 0% rast.
Jesmo li u nekoj opasnosti od nove recesije? Mislim, znamo da su recesije nekakav prirodni dio onoga što ekonomisti nazivaju poslovnim ciklusima, no je li ta recesija blizu? Hoće li biti duboka, globalna ili možda lokalizirana? I gdje je u svemu tome Hrvatska? Trebamo li biti zabrinuti zbog svega što se događa u svijetu ili ne? Ovako, zadnjih, pa objektivno 25 godina u stvari pokazuje da kad veliki uđu u recesiju i mali uđu u recesiju. To je bilo sa 2000. 2008. Naravno, šta se ekonomski događalo, 20. se ne računa jer to nije bila ekonomija. To je bila medicina. Što se tiče, znači, da li će sad doći do globalne recesije? U ovome trenutku ne postoji nijedan problem. Znači, ne postoji nijedan recesijski pokazatelj. Amerika ima nisku nezaposlenost, ekonomski rast, Kina ima ekonomski rast, Europa agregirano, isto ima nekakav blagi ekonomski rast, ali postoje brojke za koje možemo reći da nisu dobre. Ali da bi kao na primjer? Pa recimo, industrijska proizvodnja u Njemačkoj pada godinama. Njemački BDP pada, ali ne možemo reći da je sad Njemačka jedan dio države, jedne skupine država Europske unije. Možemo recimo reći da je, što ja često govorim, da je američki dug problem stopa prezaduženosti. Ali ne možete uzeti ekonomske podatke iz Amerike i reći ovo je raspad sustava ili nekakva recesija. Znači to jednostavno se ne vidi. Što se tiče manjih lokaliziranih nekakvih recesija, jer imamo taj paradoks da je Njemačka ima 2 godine pada BDP-a, mi imamo među najvećim rastovima, ekonomskim rastovima Europe, se svodi na to kakva je naša ekonomija i koliko mi smo podložni nekakvim udarima. Naša ekonomija ovisi uvelike od 2 faktora. Jedan je država, državna potrošnja, državna zaposlenja, drugi je turizam. Država, zbog inflacije, ta nekakva relativna zaduženost sve više i više pada, što otvara prostor za novo zaduženje. Isto tako ne treba zaboraviti da Hrvatska ima najmanje 100 milijardi eura imovine za prodat. Znači, ako se mi želimo ponašati kao Đuka Begović, mi imamo barem 100 milijardi eura za spaliti. Tako da para u kojem je obliku ta imovina? Pa recimo imate HEP, imate HAC, imate šume, imate privatizaciju raznih državnih poduzeća, od velikih tipa INA, Podravka do nekakvih manjih tipa komunalaca, vodovoda. Znači ta poduzeća u državnom vlasništvu su jako velika i jako vrijedna. Što se tiče, znači to je ovaj sektor države. Što se tiče turizma, turizam je tu jako izložen udarima, ne samo druge strane, da li recimo Njemačkoj recesiji pa ima manje turista, nego i našem ponašanju po sistemu inflacije. Znači da li turisti stvarno žele potrošiti 3 eura za kuglicu sladoleda. I tu se u stvari ovaj rast cijena u turizmu se u stvari svodi na to što ja pričam o klonovima. Mi imamo ekonomiju koja je svrha postojanja od 1.6. do 1.9. Niko nikad nije radio 3 mjeseca, a živio 12. I to sad sve postaje očitije i očitije u našoj ekonomiji i našoj ekonomskoj strukturi. Znači mislite da dugoročno nije održivo ovakva struktura ekonomije? Koja je alternativa? Znači trebamo li se nekako vratiti više onda proizvodnim sektorima, poticati industriju ili je možda i to teško biti konkurentan u tome u današnjem svijetu? Ne da nije održiva, to nije točno. Ne, tu se ne slažemo. Ekonomija je takva kakva je. I ona je stvorena zadnjih 25 godina sukladno ovom ekonomskom smjeru koji je prevladao u Republici Hrvatskoj. Ona nije ni dobra, ni loša. Ja osobno mislim, s obzirom na svoje ekonomsko znanje, ja sam profesor doktor ekonomije, da ova ekonomska struktura nije optimalan za hrvatski narod. Ali s obzirom da niko nikad to nije želio promijeniti i s obzirom da se kontinuirano biraju ljudi bez obzira iz koje su političke stranke koji nastavljaju jednu te istu ekonomsku politiku, onda ovakva ekonomska struktura u stvari u potpunosti odgovara hrvatskom narodu. Znači, da li bi mi trebali imati više proizvodnje hrane? Ja mislim da bi, ali niko drugi tako ne misli. Tako da nema potrebe za tom klasifikacijom da li je ona održiva ili neodrživa. Ona je takva kakva je jer je tako stvorena i tako izabrana. Kad budemo željeli neku drugačiju ekonomsku strukturu,
onda ćemo to napraviti. Ja sebi, po klasičnom učenju Karla Popera, ne planiram uzeti ni moralno, ni pravo, ni apsolutni autoritet da idem protiv hrvatskog naroda, čiji saborski zastupnici koji predstavljaju taj isti hrvatski narod su 5 puta izabrali Borisa Vujčića. Oni svi znaju šta treba. Da žele drugačiju monetarnu politiku, ne bi bio 5 puta izabran od strane predstavnika hrvatskog naroda. Tako da to je tako kako je. Mi smo to odabrali, mi sad to imamo i nema potrebe za nekim promjenama, drugačijim stvarima. Znači stvar je više mentaliteta nego nekakvih odluka. Pa, možemo razgovarati o tome šta je dovelo do tih odluka. Ja nisam ni povjesničar, ni sociolog, ni psiholog da mogu zaključiti zbog čega hrvatski narod je žrtvovao desetke tisuća svojih građana u Domovinskom ratu da bi onda 400.000 ljudi odselilo iz države koju smo stvorili. Netko valjda zna koja je logika toga, ja osobno nemam taj intelektualni kapacitet za to shvatiti. Dobro, vratimo se malo na ove neke ekonomskije teme. Inflacija je jedna od njih, već smo je se i dotakli. Ona je uvijek postojala u nekom obliku, ali zadnjih godina je zaista puno popularnije govoriti o njoj, ljudi je puno više osjete. Kad se govori o stopi inflacije, najčešće se uzima kao referentna ona državna, javna, koju objavi, kod nas je to Zavod za statistiku. Je li ona realna? Ljudi često govore i kod nas tu u Centru Zlata da zapravo na svojim novčanicima osjete i višu inflaciju od one koja je službena. Je li to moguće ili je to možda nekakva iskrivljena percepcija? To je moguće upravo zbog iskrivljene percepcije. Znači, ovo je što se događa. Ekonomisti žele mjeriti promjenu cijena. I sad idemo riješiti logički kako biste mjerili promjenu cijena. Znači, ekonomija ima različita dobra. Mnoga su slična. Primjer, imate koliko? 10, 20, 50, 500 oblika čaša, par desetaka stotina proizvođača. Isto sve vrijedi za sve ostale robe i usluge. I što sad ekonomisti kažu? Ekonomisti kažu, mi da bi mjerili inflaciju moramo kreirati nekakav indeks potrošnje, kako prosječno kućanstvo troši svoje stvari. I onda ćemo u njega staviti određene udjele težinu. Znači, na šta najviše trošimo? Najviše trošimo na hranu. Onda trošimo na nekakav trošak stanovanja. Onda trošimo na nekakav prijevoz. Onda trošimo na nekakvu zabavu. I sad to će biti najveći dio tog indeksa. Najmanji dio tog indeksa su neke stvari koje konzumiramo, ali jako malo novca u frekvenciji trošimo. Znači, mobitel kupimo svake 2, 3, 5 godina. I to je sad nekakav indeks i to je službena inflacija. A šta je problem sa tom percepcijom građana? Upravo ovo što sam rekao. Kad se uzme frekvencija potrošnje pojedinih dobara, onda dobijete ekstremno iskrivljenu sliku. Znači, vi svaki tjedan, svaki dan nešto kupite. Znači, odete u trgovinu i nešto kupite. I sad te stvari koje kupujete vrlo visokoj frekvenciji, njihove cijene znate i tu u stvari imate najveću percepciju inflacije. Da vas sad pitam tipa, koliko si platio mobitel? Službeni je, ne znam. Ljudi uopće ne znaju odgovor na to pitanje. Ne znam koliko su sad platili, kamoli prošli. I to je taj problem. Vi nemate osjećaj za cijenu mobitela, ali svi imaju osjećaj za cijenu kruha. I onda oni kažu upravo ovo ispravno kao, ali ja imam osjećaj da je meni inflacija veća. I je, za tu kategoriju dobara koje se stalno troše, posebno u Hrvatskoj hrana, inflacija je ogromna. Znači, mobiteli su ostali isti, možda čak i cijena pala, ali hrana je otišla 20, 30, 50% gore. I zato ljudi osjećaju se siromašnijima, jer ono što stalno kupuju je najviše otišlo gore. Da, i ta inflacija najviše zapravo pogađa one koji i štede isključivo u novcu, što u Hrvatskoj je jako velik broj ljudi. Znamo da oko 40 milijardi eura Hrvati drže na depozitima u bankama. Zašto smo toliko bankocentrično društvo? Zašto toliko vjerujemo bankama? Oslanjamo se na njih kad postoje alternative, ne samo zlato, nego i drugi oblici ulaganja koji zaista mogu ostvariti nekakav prinos. Je li to stvar financijske pismenosti ili možda nekakvih povijesnih razvoja u Hrvatskoj? Povijesnih razvoja u katoličkoj Europi. Znači, ako uzmete nekakva
kad počinje kapitalizam? Kapitalizam vam počinje u nekakvom 18. stoljeću. I malo je poznato, i to su uvijek, niko to ne priča, jer znate ko je izmislio i definirao kapitalizam? U 18. stoljeću netko ili... U 19. 19. možda... Smith nije, on je ranije. Ni blizu. Karl Marx. Karl Marx je uočio u svom Kapitalu ono što je karakteristika modernog vremena, a to je kreiranje dodane vrijednosti. I on je rekao, kad uzmemo neke stvari i spojimo ih, mi dobijemo da te stvari zajedno vrijede više nego pojedinačno. Samo je on onda rekao da sredstva proizvodnje drže kapitalisti koji onda uzimaju dobit, radnici ne dobivaju ništa. Ali teorija kapitalizma je po Marx Kapitalu. Ja sam u svom fakultetu, sveučilištu Michigan, usred Amerike, imao predmet koji se zove teorija kapitalizma, gdje nije bilo knjige, odnosno ne udžbenika, nego knjiga je bilo cijelosemestralno proučavanje Kapitala Karla Marksa. I šta nam to omogućava je u stvari da imamo taj nekakav ekonomski napredak. Ali, katolička Europa je više ostala na nekakvom kolektivizmu, dok je protestantska Europa se orijentirala na nekakvo istraživanje. I onda vam dolazi da imate ako sam dobro zapatio u 18. stoljeću, imate pojave, ajmo se mi zajedno nešto udružiti, nešto napraviti. I nastaje ono što se zove joint stock. Znači da mi zajedno uložimo u nešto i to je to prvo poduzeće koje se onda počinju sa dionicama trgovati. I u stvari vam u Americi, u Engleskoj, vam već u nekom 19. stoljeću financiranje putem tržišta kapitala postaje potpuno normalno. U Europi, katoličkoj, imate banke koje rade sve oblike financiranja. Znači nemate razvoj tržišta kapitala. Ista stvar vam je i u Jugoslaviji, što se nastavlja u Hrvatskoj. Znači mi jesmo u 90-ima krenuli u burzu, ali u stvari to nikad nismo razvili. Nama pravi razvoj tržišta kapitala je doslovno počeo jučer. I počeo je sa izdavanjem narodnih obveznica. Ovo što je napravio Sanader sa prodajom INE, sa prodajom HT-a, je bilo uzimanje novca od naroda u trenutku balona, a ne razvoj tržišta kapitala. Sad kad imamo državne obveznice, kad razvijemo korporativne obveznice, moći ćemo stvarno razvijati tržište kapitala. Znači, naš primarni problem je u Hrvatskoj da mi nikad nismo odlučili stvarno razviti tržište kapitala, onda iz toga nikad nismo imali financijsku edukaciju i onda iz toga nikad nismo imali alternativu u glavama osim banke i, kako se popularno kaže, cigle, što nam kreira ogromne distorzije i što u stvari uništava strukturu društva. I to je ono kada je Marijan Korošić rekao da inflacija kreira nejednakosti. Zato što neki sektori su ekstremno povlašteni u doba inflacije, u Hrvatskoj građevina, zato što svi bježe u nekretnine, jer nemaju gdje drugdje pobjeći. Dok oni koji nemaju novca za kupnju stana, drže novac u banci i jednostavno im inflacija pojede vrijednost. Znači sama ta činjenica da imate samo dva ekstrema, gotovinu, novac na računu ili nekom mizernom oročenju daleko ispod inflacije, i kupljena nekretnina koja je ekstremno skupa, jer čak i da kupite nekakav jeftin stan, ne možete kupiti ozbiljan stan nigdje za manje od 20-30 tisuća eura, što opet velik novac u usporedbi sa prosječnom plaćom. Ova sredina ne postoji i ljudi su jednostavno prepušteni u toj financijskoj strukturi. Ako imaju, ako nemaju. Što onda, osim što kreira nejednakosti u sektorima ekonomije, kreira nejednakosti u društvu, gdje se ono kaže da inflacija najviše pogađa siromašne. Primijetite li možda u zadnje vrijeme, zadnjih godina, upravo zbog te inflacije, povećanu svijest o tim alternativnim oblicima ulaganja? Zlato je primjer gdje zaista iz godine u godinu bilježimo povećan interes i sredstva uložena u investicijsko zlato u Hrvatskoj, ali evo spomenuli ste korporativne obveznice. Znam da se u svom poslu bavite i njima. Ima li ipak nekakvog pomaka po pitanju te financijske pismenosti ili ne? Jako puno. Zato što smo imali, ako uzmemo recimo od 2000. do danas,
mi smo imali nekakva dva razdoblja. Prvo je bilo razdoblje dosta velikih kamatnih stopa. Znači kamatne stope na oročenje su bila 4, 5, 6%, ovisno o banci, što je bilo iznad inflacije, ljudi su tu imali realni povrat. Drugo razdoblje je razdoblje koje je recimo nastupilo od 12. je, ili čak možemo reći i od 9. kada je 8. i 7. bila velika inflacija, onda je naglo pala, i u stvari bilo razdoblje bez inflacije. Znači čak je bila i deflacija, znači pad cijena. U tom razdoblju nije bilo potrebe za da li moj novac gubi vrijednost, zašto cijene nisu rasle. I sad zadnjih 5 godina imamo ozbiljnu inflaciju, jaku inflaciju, i ona nije bila, kako je na početku rečeno, tranzitorna. Kako su klonovi rekli. Više taj termin su svi zaboravili, da. Aha. Nego inflacija u stvari traje već 5 godina. I sad ljudima postaje sve jasnije i jasnije da inflacija, s obzirom na oročenje u banci, postaje problem jer im uništava realnu imovinu. Istovremeno, kada je došlo do inflacije, ljudi nisu imali gdje pobjeći financijski, pa su pobjegli u nekretnine. Sad su nekretnine eksplodirale i sad se postavlja pitanje šta. I tu se otvara prostor, opet kroz edukaciju, razvoj tržišta kapitala i za klasičnu diversifikaciju u nekakve stare stvari, zlato, do nekakve novije instrumente, državne obveznice primarno i onda u manjem segmentu i korporativne obveznice. Znači, sad u ovome trenutku jednostavno iz nužnosti postalo potrebno da se ove druge stvari razviju i po sistemu, ako nećemo mi sami, okolnosti će nas natjerati da se prilagodimo. Je li onda bila dobra odluka države pustiti te narodne obveznice, takozvane i trezorske zapise? Nije tu tako visok prinos bio, čak možda i niži od inflacije nekim godinama, ali čisto zbog podizanja te svijesti da alternative postoje. Apsolutno. Izdavanje državnih obveznica je bilo najveći financijski događaj, najznačajniji financijski događaj od uvođenja kune i pobjede nad hiperinflacijom. Zato što, recimo u mom poslu, niko nikad mene nije pitao kako obveznice funkcioniraju. Korporativno. To je bilo moje sljedeće pitanje. Zato što su svi imali iskustvo sa državnim obveznicama. I država je, ti deseci tisuća ljudi koji su kupili državne obveznice, su prošli jednu ogromnu količinu edukacije. Uplatili su sredstva, dobili su izvod iz SKDD-a, otišli su na internet, pogledali su svoje stanje, onda su dobili novac, kamatu na račun, onda su dobili povrat glavnice i deseci tisuća ljudi su stekli ogromnu količinu financijske pismenosti. I ja sam rekao, kad je bilo to prvi puta, ja sam bio u emisiji, kad je bilo drugo izdanje, ja sam bio u emisiji, ja sam rekao, ja svima nama želim da me ne zovete 3., 4. puta. Jer to znači da će to tada postati toliko rutinski da se o tome neće trebati razgovarati. I točno to se dogodilo. I sad su ljudi stekli ogromna količina znanja, šta je to obveznica, šta je to rok trajanja, šta je to kupon, šta je to frekvencija isplate. Te sve stvari su stvari povećale financijsku svijest i edukaciju. Dalje se mora razvijati opet na strani izdavatelja kroz korporativne obveznice. Privatni sektor mora. Privatni sektor i onda dalje kroz preferirane dionice i onda dalje kroz obične dionice. Ono što nama nedostaje, što je, da tako kažem, žalosno, da mi u mom poduzeću sa malim izdavateljima nastojimo to razviti. Logičan put bi bio, ali nema mi toliko vizionarstva, da nakon države HEP izda narodne obveznice. Da velika poduzeća, kvalitetna poduzeća izdaju svoje obveznice. I opet pristupačne. Jer zašto u Americi postoji razvijeno tržište obveznica, a ne u Europi? Zbog jednostavnog trika. Američke obveznice su na 1000 eura. Znači svako ih može kupiti. Europske obveznice su na 100.000 eura. I zato je tržište obveznica zatvoreno. Samo za institucije. Tako je. I ono što je država pokupila od Medijskom partnerstvu, je prvi izdao obveznicu na 1000 eura. Da bude dostupna svima. I onda je država rekla i mi izdajemo na 1000 eura. Da, zapravo jako jednostavan princip, ali niko se nije ili sjetio ili nije bilo stalo do toga previše. Jel? Dobro, često kad vas zovu u razne emisije ne komentirate nužno samo gospodarske teme, nego i geopolitičke. Iako to je naravno jako povezano, pogotovo u današnjem svijetu. Brine li vas možda
i čak i na osobnoj razini, ovaj neki smjer u kojem svijet ide po pitanju odnosa između velikih sila, je li došao kraj tom nekom Pax Americani, kako se često naziva, idemo li prema nekom multipolarnom svijetu gdje će biti velike tenzije između Kine, Amerike, Rusije, možda i nekih novih igrača? Mislim, cijelo vrijeme mene načelno, ako pričamo o tim brigama, brinu dvije stvari. Brinu me miševi i brinu me Kinezi. Znači, što se tiče tih nekakvih tema, recimo ja sa svojim kolegama, ekonomistima, ovim starima koji još nisu umrli, mi smo recimo prije pričali o nekakvim vrlo preciznim ekonomskim brojkama. Kamatne stope, sektorska distribucija kredita, struktura nezaposlenosti i to. Mi zadnjih par godina uopće ne pričamo o ekonomskim brojkama, nego upravo pričamo o ovim geopolitičkim odnosima. Što se tiče geopolitičkih odnosa, tu je po meni jedan širi problem koji ja razmišljao sam o njemu, iako stvarno nisam apsolutno stručan da pričam o tome. Nema nekakav lik koji se zove John Calhoun. I on je, nemam pojma, da li sociolog ili psiholog ili tako nešto. I on je odlučio se baviti problemom prevelike populacije i u veliki prostor bi stavio manju količinu miševa. I dao im beskonačnu količinu hrane i vode. Znači, hrana i voda uopće nije bilo ograničenje, jedno ograničenje je bio prostor. I mislim da nakon 40 mjeseci, šta misliš šta je bilo s tim miševima? Neograničena hrana i voda, da. Pa razmnožili su se vjerojatno u nedogled i onda postao problem prostor. Onda je, da, ne znam što onda bilo. Evo, koliko je bilo miševa nakon 40 mjeseci? Koliko ih je na početku bilo? Ne znam, stavi ih 40. U prostor koji je recimo za 500. Pa onda, ne znam, par stotina možda. Ne, 0. Izjeli su se međusobno ili? Ne. Prestali su se pariti do smrti. Je to fascinantan eksperiment, jer Furke da on to napravi nekoliko puta i uvijek je završavalo isto, znači populacija bi otišla gore i onda bi pala naglo dole. I mi sad jako puno pričamo o populaciji, o depopulaciji i o migracijama i to, ali kad pogledate vi u stvari imate točno taj pad nataliteta i mnogi, što sam ja čitao demografske projekcije, vam u stvari kažu da ćete 2040. 50. imati vrhunac svjetske populacije. Da, i da će onda početi padati. Istovremeno imate onu studiju od MIT-a iz 70. da će vrhunac naše civilizacije biti 40. 50. što se u stvari križa sa tom veličinom populacije. Zato sam rekao da me brinu miševi. Jer ovo što se nama događa ekstremno izgleda kao taj Calhounov eksperiment. Druga stvar je pitanje Kineza. Kinezi nikad nisu postojali u globaliziranom svijetu, u svojoj punoj snazi. Znači, Kina kao Kina je doslovno do jučer, do 1850. bila najveća ekonomija na svijetu, najveća ekonomska sila. Nekakvi civilizacijski dosezi, pošta i te stvari, Kinezi su milijunski gradovi, oni su imali puno prije nas. Zbog slabljenja dinastije, zbog kolonijalnih sila, zbog vojne premoći, Kina vam u stvari prolazi kroz stoljeće sramote, koje je na dnu 1950. Nakon građanskog rata i nakon smrti Ma, mi Zapad ih upoznajemo na dnu. Znači, kada je Nixon otputovao u Kinu, kako kaže u onom jednom, ako sam dobro zapamtio, 5. ili 6. Star Treku, Spock kaže, postoji važna vulkanska poslovica, samo Nixon može ići u Kinu. I mi u stvari Zapad Kinu vidi na apsolutnom dnu. I mi ih percipiramo od 70-ih kao neku glupu komunističku zemlju koja se može iskorištavati. A u stvari je percepcija je stvorena na temelju kratkog pogleda u krivom trenutku. Kinezi sebe u tom trenutku doživljavaju potpuno suprotno od onog što jesu. Znači, Kinezi u tom trenutku kažu, pa mi jesmo na dnu ponovo, pa mi smo najbolji, najveći, ne ide to baš tako. I dok mi mislimo da su oni glupi i nesposobni, oni za sebe kažu, mi se moramo vratiti na vrh. 50 godina kasnije,
Kinezi su se počeli dosta penjati prema mjestu za koje oni misle da njime prirodno pripada. Problem je što opet, kako bi Charlie Sheen rekao, možda i je usamljeno na vrhu, ali mi se sviđa pogled. I sad imate Ameriku i onda koja je na vrhu i uživa u pogledu, i onda pored njih odmah imate Europu koja je isto tako dosta visoko i uživa u pogledu, i imate ove male koji se penju prema gore i koji planiraju zasjesti na taj vrh. Kako će se to dogoditi? Kako će to izgledat? Je vrlo kompleksan proces. Ray Dalio uvijek ponavlja istu frazu gdje kaže to što se događa za naših života se dogodilo puno puta u prošlosti. Da, samo postoji jedan problem. To se događalo u našoj prošlosti gdje jedna zapadno-evropska, katolička, kršćanska sila zamijeni drugu. Nizozemska, Velika Britanija, Amerika. Ali nikad nismo imali da azijska sila zasjedne na vrh. I to će biti jako interesantno. Osim ako prije toga ne završimo kao miševi. Da, jer sigurno do toga ne bi došlo bez nekih i otvorenih sukoba zbog pitanja Tajvana, primjerice, to nešto što bi se moralo razriješiti prije toga da Kina zasjedne na vrh, zar ne? Od svih pitanja to je najčudnije. Zato što način na koji mi funkcioniramo i način na koji Kinezi funkcioniraju je apsolutno nespojiv. Bez jedne zajedničke paralele. Znači, ako uzmete nekakve, dozvolit ćete mi da sekundu odem gdje ne pripadam, političko-ekonomsko-vojne doktrine koje su u Europi temelje na Platonovoj republici i Makijavelijevom vladaru, oni su potpuno nespojivi sa kineskim ratnim klasicima. Kad pročitate 7 kineskih ratnih klasika i pročitate ove dvije knjige, vi u stvari shvatite da ne postoji doticajna točka. Mi vjerujemo u širinu. Amerika želi imati vojnu bazu u svakoj državi. Amerika želi imati ogromnu vojsku što više raširenu. Kinezi vjeruju u uskost. Mi vjerujemo da moć proizlazi iz razbacivanja resursa. Kinezi vjeruju da moć proizlazi iz nekorištenja resursa. Naša vojna doktrina je uzmi, ubi, zapali, zavladaj. Njihova vojna doktrina je najgori oblik ratovanja i opsjedanje gradova. A šta Amerika radi zadnjih 70 godina? Opsjeda gradove. Šta vi radite u Vijetnamu 20 godina? Šta radite u Iraku 20 godina? Šta radite u Afganistanu 20 godina? To su sve resursi za koje niko ne može objasniti koja je ekonomska svrha i politički cilj. Osim nekakvog minornog u nekom segmentu prebacivanja novca. Kina je indirektno ratovala i u Vijetnamu i u Koreji. Koreja i Južna Sjeverna Koreja, ali Kina nema vojnih operacija. Ima, ja mislim, 2 baze, vojne baze na cijelom svijetu. Znači to nije, kako bi Johnny Štulić rekao, to nije njihova furka. I oni sada vide Tajvan kao u stvari taj vrh nakon kojeg će se Amerika i američka moć prevaliti. Jer ako Tajvan se vrati dobrovoljno Kini, a Tajvan je simbol američkog otpora prema Kini, onda u stvari imamo da ta kineska i vojna i ekonomska moć je prepoznata i može samo jačati. S druge strane, i upravo zbog svega ovoga Kinezi ne mogu pokrenuti rat. Nikakvo ratovanje u Kini ne dolazi u obzir. Jer je to prevelik gubitak resursa, prevelik gubitak ekonomskih veza i da Kina nekog napadne, svi bi ih, jednostavno bi ih cijeli svijet odsjekao. S druge strane, da li će Amerika nekog napast je opet pitanje problema što Amerika nikad je zadnji put ratovala protiv nekog velikog 45. I pitanje u kojem stanju je i američka vojska. Isto tako što je najvažnije kad pričamo o ratu. Moderni rat, to se pokazuje rat u Ukrajini, je jako teško da dugo traje. Potpuno je uz današnje dronove, potpuno je nezamislivo da neka vojska nekog napadne.
Osim toga, ako pogledate opet količinu uništenja, vi u stvari možete imati jedino lokalizirano ratovanje. Jer ovo što se događa u Drugom svjetskom ratu, da neki bombarderi dođu i nekog izbombardiraju, je u stvari danas operativno nemoguće. Jer kad biste poslali bombardere, onda bi jednostavno ili dronovi ili avioni jednostavno uništili tog bombardera. Znači, način na koji zbog tehnologije rat se odvija je potpuno drugačiji. Znači, da Kina vojno napadne Tajvan uz nekakvu američku prisutnost tamo, uopće ne znam kako bi to izgledalo. Znači, rat nikome ne treba. A mi smo u Europi, ne znam europsku fiskalnu politiku i ne razumijem fiskalnu politiku da ako je Krim bio 14. se sad ide 10 godina kasnije u naoružavanje. Ako je rat u Ukrajini bio prije 3 godine, 4 sad, da se sad ide na naoružavanje. Znači, mi ne vodimo politiku, jasnu vojnu politiku, koja onda poduprta fiskalnom politikom. Nego u stvari imamo neku političku igrariju gdje je sve podređeno politici i gdje se fiskalni resursi uprežu u svrhu politike bez nekakve objektivne ekonomske koristi. Tako da mi je to jako teško i razumjeti i komentirati šta se tu događa. Da se vratimo malo i na ove vaše miševe, odnosno rast, pa posljedično i pad populacije u svijetu. Možemo li reći možda da tome već svjedočimo u Europi, na nekoj lokalnoj razini, u Hrvatskoj pogotovo. I znamo da pad broja stanovnika nije samo posljedica to da nas je manje, nego smo i puno stariji u prosjeku. Kako će izgledati Hrvatska za koje desetljeće po tom pitanju? Što to znači za naš mirovinski sustav? Je li možda vrijeme da kažemo ljudima, pogotovo mlađim ljudima, evo ja sam još u 20-ima, da ne trebamo ovisiti o državi za svoju mirovinu i da je vrijeme da se pobrinemo sami za nju? Kako ćemo izgledati, stvarno ne znam, jer ima previše varijabli. A ovo što ste rekli smo trebali reći prije 20 godina. Jer u Jugoslaviji je prosječna mirovina bila 70% plaće. Danas je prosječna mirovina 40% plaće. S time da je vrlo pitanje šta je prosjek. Znači, mi smo davno izgubili sposobnost života od mirovine. I sad, ako to se dogodilo, a na drugoj strani nije napravljeno ništa da se to ispravi. Jer kao što se pokazuje, treći mirovinski stup kvantitativno po količini uopće nije zaživio, a drugi mirovinski stup je preljevanje iz šupljeg u prazno. Znači, ja ne dajem državi 5% od svog dohotka, nego dajem nekim mirovinskim fondovima koji onda kupuju državne obveznice i neka mala skupina ljudi na tome zarađuje milijone. To je besmisleno. Znači, jedan od problema naše ekonomske politike, a sad se pokazuje i demografske politike, što mi u stvari nemamo nikakvu širu sliku, nego riješimo jednu stvar, a pri tome ne stvorimo potrebnu infrastrukturu za ostale. Znači, mi smo rekli, idemo u reformu mirovinskog sustava. Ok, super, dobro. Uvodimo prvi i drugi mirovinski stup. Super. A šta je taj mirovinski stup trebao raditi? Treba kupovati obveznice. Ali čije? Najviše državne. Ostalo? Jesmo razvili tržište korporativnih obveznica? Nismo. Jesmo razvili tržište dionica? Nismo. Ili da u stranu imovinu ulaže, na primjer. Tako je, znači, da li smo taj drugi mirovinski stup iskoristili za infrastrukturne projekte? Znači, jer ima logike da mirovinski stup dobije ono što se zove fiksni prinos. Zato se i obveznice u Americi nazivaju fixed income. Znači, ima logike da drugi mirovinski stup sagradi autocestu i uzima nekakvu rentu. Ako je to projektno isplativo. Ima smisla da sagradi elektranu. Ali mi taj upotrebu drugog mirovinskog stupa nikad nismo razvili. Znači, šta smo u stvari efektivno dobili? Efektivno smo dobili preljevanje iz šupljeg u prazno. I to je taj naš problem. Mi u stvari, to ono kad čak i klonovi kažu, tu su pravo, nemamo strategiju. Znači, mi imamo jednu ideju koju čak i kad je provedemo, ne kreiramo infrastrukturu oko nje, a ako je i provedemo, u stvari ona ne zaživi. Jer da li mi imamo tržište kapitala? Pa imamo Zagrebačku burzu. Da li imamo institucionalne investitore? Pa imamo. Svi investi, fondovi i to. A da li imamo 50 poduzeća koje ove godine izašlo na burzu? Ili 5? E pa to nemamo. Znači, uvijek nešto fali, ali nema te koherentne šire slike i onda se stvari, ono
što mene smete, to je ta fora s klonovima, se na kraju svode na frazeologiju. Mi trebamo biti konkurentni. Što to znači? Mi trebamo ovo, mi trebamo ono. Mi trebamo koristiti EU fondove. Pa evo, koristimo ih. Gdje nam je povećanje industrijske proizvodnje? I to u stvari taj nedostatak gdje je ova pobjednička skupina ekonomista jednostavno rekla trebamo sve privatizirati, trebamo sve prodati strancima i bit će nam super. I trebamo razviti industriju gdje imamo komparativnu prednost. Ok, to smo sve sad napravili i što ćemo sad? Sad se pokazuje da je to sve krivo. Je li uopće moguće reformirati taj naš mirovinski sustav na način koji bi bio dugoročno održiv s obzirom na taj pad broja stanovnika? Neki ga čak nazivaju i nekakvom Ponzijevom šemom jer ovisi o priljevu novih, a koji će isplaćivati stare. Jel? Što kad je tih novih puno manje nego što je starih? Naravno da je moguće. Jer to su diferencijalne jednadžbe. Diferencijalne jednadžbe su jednadžbe, matematičke jednadžbe koje se bave protokom. Znači, ako vi imate veći broj umirovljenika sa manjim brojem uplata, onda morate imati veće stope povrata. I vi morate u jednom trenutku, kako ste to lijepo rekli, prepoznati istinu i krenuti u drugačijem smjeru. Ali zašto mi to ne radimo? Zašto to ne prepoznajemo? Pa zato što je to nečiji tuđi problem. Odnosno, ja sam sad premijer i onda kad više neće biti premijer, to više neće biti moj problem. I mi na taj način funkcioniramo. I to je nedostatak i ekonomskog i političkog kontinuiteta. Najveći kontinuitet koji smo imali zadnjih 25 godina je kontinuitet tamo gdje nam to ne treba, to je fiksnom tečaju. Ali nismo imali kontinuitet da je neka vlada, nema veze ko, jednostavno rekla ok, kako izgleda naša ekonomija. Ovo je po NKD-u klasifikacija sektora, koliko je svaki sektor u BDP-u. Da li mi to tako želimo? I onda reći, mi želimo da ovaj sektor bude x%. Znači poljoprivreda sa sadašnjih 5 da ode na 15. I onda od danas, za sljedećih 10 godina počnemo graditi drugačiju strukturu ekonomije. To nije teško za napraviti, ali se to treba htjeti napraviti. Volja je potrebna. Mi to nikad, niko se s tim nije bavio, jer je cijelo vrijeme rečeno da to nama se s tim ni ne trebamo baviti. Rezultat toga je ova struktura, ako ko s vodom, kad pustiš ekonomiju da sama radi, dobiješ strukturu koju trebaš. I sad dolazimo do toga da ćemo, ko što je Trump uzrokovao globalni potres jer je američki dug države neodrživ, tako ćemo mi u jednom trenutku imati premijera koji će doći i reći, čuj, proračun ne može ovako. Jednostavno će morati proizvesti enormnu količinu rezova od otpuštanja od državnih službenika, svih zaposlenih u državi, do smanjenja broja lokalnih jedinica, smanjenja državnog proračuna, što će naravno izazvati ekonomski šok. Da li se to može izbjeći? Pa može ako počnemo to izbjegavati danas. Znači, nije kasno? Nikad. Nikad. Dobro, možda da tu polako završavamo na nekoj pozitivnijoj noti. Što se tiče zlata, moram se vratiti na zlato, ipak je podcast Centra Zlata. Možda neka vaša kao ekonomskog analitičara predviđanja za cijenu zlata u budućnosti. Znači, znamo da je cijena zlata zadnjih 5 godina potaknuta svim ovim o čemu smo govorili, sada krizama, narasla u eurima oko 80%. Vidite li to kao nekakvu anomaliju ili možda je to neko novo normalno za zlato, budući na sve što se događa u svijetu? Pa, idemo razdvojiti zadnjih godinu dana i zadnjih 15-20 godina. Znači, ako se uzme sve klase imovine od 2005. do 20 godina, zlato ima najveći povrat. Znači, ima povrat 10 puta. Skoro malo manje od 10 puta, s nekih $400 je otišlo na $3.500. Ako pogledate, zlato je kontinuirano išlo prema gore sa svakom novom krizom, sa svakom stabilizacijom bi palo dole. Što više i taj nekakav omjer količine novca i zlata je relativno slab. Stabilan, jer kad uzmete koliko je novca, povećana količina novca, u stvari vidite da to na taj način ne odstupa s obzirom na cijenu zlata. Ako pogledamo zadnjih godinu dana, mi smo svjedoci da je zlato, mogu to otvoreno reći, otišlo besmisleno gore. Znači, nije normalno da zlato sa $2.000 ode na 3,5. Ali ako pogledate kratkoročne šokove koje doživljavamo zadnjih par godina, onda to u stvari, sad sam sebi skočim u usta, i je normalno.
Znači, kao što je normalno ili nije normalno da zlato sa 2000 ode na 3,5, isto tako je normalno da sa 3 padne na 3000 kada se problem trgovinskog rata smanji. Ono što ljudi, vama se cijelo vrijeme priča investitorima o diversifikaciji, ali vam niko nikad ne kaže da poanta diversifikacije nije da stalno na svemu zarađujete novac, nego je poanta diversifikacije da nekad na nečem zarađujete novac, a nekad na nečem ne. Znači, vi ako ste kreirali portfelj dionica, obveznica, zlata, zlato je možda godinama bilo potpuno nepromijenjeno. Tu ste gubili novac, relativno gledano pogled inflacije. Ali ste na dionicama i obveznicama zarađivali. U ovome sad šoku zlato otišlo jako puno gore, cijene dionica su pale. Znači, sad ste na zlatu zaradili, a na dionicama ste izgubili. Znači, poanta diversificiranog portfelja nije da sva imovina stalno raste, nego upravo da u određenim trenucima imate zaštitu, amortizaciju šoka. I to je ta poanta sa zlatom. Ono što sam rekao i na vašoj konferenciji, nije poanta da vama, vi u stvari ultimativno ne želite da vam zlato zarađuje novac. Zato što znači da su stvari mirne, da nema rizika, da nema problema i da ljudi u strahu i panici ne kupuju zlato. Što znači da vam druge imovine, klase financijske imovine, zarađuju novac. Ali onda kad dođu nepredviđeni šokovi, prvi izbor Trumpa, drugi izbor Trumpa, Trumpove politike, mogući nekakvi ratovi, financijska kriza 2008. onda taj segment zlata naraste. A ako zlato nastavi pratiti monetarnu ekspanziju, kroz nekih, govori sad na razdoblje 20 godina, vi ćete zadržati vrijednost svoje imovine. I to je to. Znači, da li je Bitcoin imao puno veći povrat od 20 godina od zlata? Odgovor je da. Ali Bitcoin je klasa digitalne imovine koja mnogim ljudima u stvari nije razumljiva. Zlato, s druge strane, je svima razumljivo. Isto tako, da pač, trebate imati, ako mislite da je to prikladno, imati dio imovine u Bitcoinu. Ali ne 98%, nego možda 1,5 do 2. I to je to grananje imovine. I mene ne čudi rast vašeg posla, jer dio ljudi je sam rekao, pa ne mogu baš stalno kupovati nekretnine, moram se diversificirati, na zlato se opet nametne kao nužan izbor. Da, pogotovo s ulagačima u nekretnine koji preferiraju neke fizičke, realne investicije, a ne samo neke financijske. Ovako, zlato se nametnulo zaista kao neki prirodni izbor. Dobro, gospodine Vidakoviću, hvala vam puno na odazivu, hvala vam na gostovanju. Nadam se da je ovo prvo od mnogih, da ćemo imati u budućnosti prilike razgovarati o zanimljivim stvarima koje će se događati na tržištu. Hvala i vama, dragi gledatelji i slušatelji. Možete se pretplatiti na kanal Centra Zlata, na naš Spotify, Apple Podcast i druge platforme i ostavite komentar koga biste htjeli vidjeti u sljedećim epizodama podcasta Centra Zlata. Hvala još jednom. Hvala što ste me zvali.